stvari zemlja u kojoj bi voleo da živi i tako je ostao, stekao mnogo prijatelja i našao posao. Liči na scenario za film, ali nije. To samo tako može život da udesi. Pizza! Charles, I finally meet you. Yes. What a pleasure. Welcome, dobrodošao. Thank you. Havala. Thank you very much. Let's go. Nije bilo teško Charlesu, Amerikancu iz Čikaga, da pronađe crkvu Svetog Marka i Tašmajdanski park, iako ne govori naš jezik, ali ima ogromnu želju da ga nauči. Dobar dan, šta ima? Dobro večer, dobro jutro, 1, 2, 3, 5, that's about it. U Srbiji je drugi put. Došao je u junu i, kako kaže, kupio je kartu u jednom pravcu. Zaljubio sam se u Srbiju. Ljudi su neverovatni. Pozivali su me u svoje domove, nudili hranom i pićem. Sjajno iskustvo. Da li si se možda ugojio? Da, u Americi pojedeš supu za ručak i to je to. Ovde i supa, i meso, i krompir, pa još neko jelo, dezert. Toliko hrane. Osjećaj zajedništva i toplina koje je osjetio u srpskoj porodici su ga osvojili. Majke i bake gledaju na mene kao na svog sina. Imam osjećaj kao da sam kod kuće. Ali pomalo i uplašili. Rekao si mi da te je uplašilo jer su insistirale da ti operu veš. Da, to je bilo u Ečkoj. Izašao sam iz kupatila, a baka mog prijatelja je tražila veš da mi opere. Bilo mi je neprijatno, jer u Americi to čak ni rođena majka nije htjela da uradi. Latinicu će nekako savladati, ali ćirilica predstavlja veliki problem, kaže Charles kroz smeh. The hardest part for me is ž, š, and j. So other than that, I'm learning a lot more. Breškva, šlivovica, Mlad, obrazovan i pre svega voljan da nauči o Srbiji mnogo toga. Charles Ketter, profesor engleskog jezika, trenutno je zaposlen u osnovnoj školi u Zrenjaninu. Vojvodina mu se posebno dopala. Ravnica mu je čak i snizila pritisak, a opuštenost i laloški život osvojio njegovo brzo zapadno srce. A želja da izgovori kako treba ime i prezime novinarke koja je uradila prilog i nju je osvojila. Milica Spačić. Spasić. Very well. Great. Thank you. Možda ne zvuči savršeno, ali je simpatično i pre svega iskreno, bez obzira na to odakle ljudi dolaze i gde odluče da žive. Charles je odlučio da u Srbiji ostane što duže. Poslove američke